I ljudi se morali, znači, služiti o tako morima i to putovanje je bilo neizvjesno teško. Danas ljudi putuju morem, putuje u lađi, ne mora izići iz nje 6 mjeseci. Sve unutra ima. Poliklinika, teretane, bazeni, ljekari, sve što trebaš, tu je kuhinje. Znači, ne moraš nikako, nemaš potrebe da izlaziš sa te lađe nikuda. Ljudi žive baš kao kraljevi. Tako. Da ne govorimo o prevozi drugih vrsta, vozovima, avionima. Znači, ljudi uživaju. Ja vjerujem da je Selef vidio ono što mi danas imamo, da bi kazali, upravo je to nam je obećano u Kur'anu da imamo u džennetu. To vi tako uživate. Jedne prilike sam išao avionom putovao i neplanirano me je zapalo da budem u biznis klasi. Ja se vodim uvijek sa rajom, tako, sa narodom. To je israf, tako, u biznis klasi. Ali eto, ljudi vole, ko ima, on voli se voziti u biznis klasi. Pa sam ja došao u biznis klasu. I donijeli su hranu. Kad su donijeli hranu, nisam mogao vjerovati da se to može tako nešto u avionu donijeti da jedeš. Znači, to trojica ne mogu pojesti. Ja sam jeo, nisam mogao. Ostavio sam što nisam mogao pojesti. Dolazi služi, kaže, gospodine, kaže, mogu li ja, kaže, uzeti to, kaže, ispred vas, kaže, da vam serviramo ručak. Ja gledam, pa možete, ne znam šta bi kazao. Rekao, pa za nismo ručali? Ne, kaže, ovo je, kaže, predjelo. Nakon toga ide ručak. Šta je ručak? Švedski sto. Znači, to su kolica velika, ogromna. Gore, znači, puno, na 2 sprata. I to je ručak. U avionu jednom, ko ljudi putuju tako. Allahu dragi, kakve blagodati ljudi uživaju, kakve blagodati imaju, kako su ljudi se nekada patili, kako su bili, o čemu, pa nisu fakihi pričali o tome kad čovjek umre, gdje ćemo, hoćemo vezati kamen, neću vezati kamen, nego zato što putujem 3 mjeseca, negdje me vjetar odnese na drugu stranu, ne znam ni gdje sam ni šta sam. I šta se je lađi raspadalo i kako su ljudi prolazili sa učenjacima, se dodešavalo. Pa je taj život danas lagodan, ali što god više lagodnosti, sve ljudi nezadovoljniji i sve manje zahvalni. Sve manje zahvalnost. Uzvišenom Allahu azza wa dželle.